Minister wa ugima Meru Dennis Mugambi na ugete thirikari ya mutumantu ethingia ni athurite kigina kia tetheria wa ugima nebo Universal Health Promoters ba Meru nkuruki na tararete kire kigina Meru kia mwaka ya 2025-2026 mbeche chia kung'ana ichi athurine ne gutigira chibitari china mathagai ya utungata tandawa na arigitani bakwana John Thiga na Ntetoi. Kiri bajeti ya mwaka uyu ya kaunti ya Meru ira yikirite muno mantu ma ugima bwa mwiri ni murikite muno kurwa na mantu megenie na kansa na njira ya gukiria nkathi cibitari mwanya mwanya kaunti ya Meru na rindeto kuringanira na minister wa ugima bwa mwiri kaunti wenu Dr. Dennis Mugambi na ke Directorate of Cancer ke department ya gwikira million 15 cia department yu ake kenda yombi kuthwa ni kumba kwithwa ikiomba kubango kwithwa kwina mubango jora tugugire tukae elevate cibitari tukathura cibitari inya ke region inya chothe cha Meru mbecha ingi iria twikirite mbecha nyingi kigina kia milioni 164 ikuthiria project chonde cha cibitari cha level 4 level 3 na level 2 cibitari ira boja bukethira na ndicho tweta White Elephant project okejo kethira ke cibitari kaya atiake itena equipment kwou governor mutumana ugite cibitari ira chonde chiambiritie gwakwa chiethero ichikuthirwa chiethero ichigo equipwa na chiethero chiena na ndi madaktari. Nkuruki waziri Mugambi aliwa kinya mantu megene na kuongera ndawa macibitari ibungi bwabira baumbite kwigwa bakiathurura mbeca cia kugana kenda antu batigaga kwaga ndawa rira bakuthi kuragurura macibitari mathirikari. Mbeca cia ndawa ichiongeri mwanka region ya milioni 300 governor mutumana kugura ambulance injero John tuibuje na ndito ku elevate cibitari level 5 ya level 6 kenda nande antu bombi kuthwa bagatuma kuma macibitari jaja jangi kenda bomba kuja level 5 for specialized care ilazima tukethwa twina ambulances ira tugwita shipping cost kenda chumbi kwithirwa tukethwa twina ambulance cha kung'ana cha kwithwa ndi mwajie akomba kwithwa agi transport kuma area mumwe nkenge inara bagukenia nkuruki kirero wangiro ro gima bwa mwiri ikire aruti ngugi ba community health promoters bara batuire bariganiritwe na inya ithirikari nkuruku kwigo baririkanitwe ikire budget ino ya mwanka uyu wa kithirikari kaunti ya Meru antu bangi twikite maanani muno ke budget yetu ni antu bagwitwa community health promoters kana CHPs na inkona governor mutuma nombete kwithwa akivekira mbeca cha kigina kya milioni 1 negana rimolea 11 ke community health promoters barakenda bombe kwithwa iba komba gwita nture ne kuritana antu mantu ya afya na mantu jogima wa mwiri kenda kwithwa gutina mtu nture ne ukwithwa atina information about mantu ja ogima wa mwiri Meru County. Ki reporter cia Weru mbita wa John Thiga.